Dobar dan svima. Samo malo da... tako, nadam se da se sve vidi. A i da se ne vidi, puca mi kurac. Tako. Znači, ja sad hoću vama da pokažem kako znači da isključite ovaj zvuk kad vam se neko konektuje na MSN-u, naš onaj zvuk što ide na kurac. Izvinite zbog mog lošeg rečnika. Opa. Izvinite zbog lošeg rečnika, znači, ali stvarno sam se iznervirao i sad ću svima da pokažem kako možete to skinete. Znači, idete na Google. Čekaj, evo idemo na Google. Evo ga Google. Kucate MSN Plus. Download. Onda idete na drugo ovo. To me nervira, znači to toliko gubim, brate, gubim živce. Onda prebacite na engleski jezik. Znači, evo vidite znači, kako izgleda stranica. Ovdje morate prebaciti, ako vidite moju stranicu. Ide mi na kurac! Onda, idete download, znači ovdje. Sad će da vam on izbaci softvere, skins ili scripts. Znači, idete scripts, to znači da skinete. Znači, program koji ubacuje... idem... Bravo, ajde još jebemo mater. Znači, what are scripts? Znači, to ako hoćete možete čitati, ali nemojte čitati zato što ću ja da vam objasnim sve. Search scripts, idite tu, idite sound, kucite sound. Na kurac mi se popa. Samo da nađem mute. Evo gledajte ovo. Mute Messenger and Plus sounds without having to set your status on to busy. Znači, idete tu. Znači, mislim da će treći da bude. Idete odmah download, znači. Idete OK, brate. Sad, on će da vam kenje tu nešto. Idete accept, znači da ste svesni da ćete da instalirate to. Onda import. The script has been imported successfully and is now enabled. OK, drugovi i drugari. Idete, znači, otvorite svoj Messenger. I idete, znači, na ovu kockicu, ona se nalazi ovdje, scripts, vidjet ćete 3 kockice, znači, scripts, idete tu, mute, i idite, brate, kliknite samo na mute. Messenger sounds have been muted. Evo gledaj, sad će da uđe neko, ali naravno, nećete ništa čujete. I pritom ste online. Evo gledajte, znači, status mi je ovdje online, i evo ljudi se konektuju, brate, ali ništa ne čuješ. Evo sad ćemo još malo mi, evo to vidiš. Evo sad ću da isključim mute. Evo isključio sam. Sad čekamo nekog da uđe. Evo kaže znači da je ono isključeno. Ajde, uđi neko, nervira me ovo. Eto vidite, znači ušao je lik i plus mi je stigla poruka sa Facebooka. Znači, evo ja kad stavim mute, nema ništa od toga, sine. Evo, javlja čovjek gdje je sve to lepo. I sljedeći koji bude ušao, bit će mutan, to jest zamućen. Tako. I sada sam ja sebe i vas rešio bede. Da slušate, ako imate, na primjer... Opa, ode se u kurac. Ako, na primjer, imate... Stani samo da nastavim. Ako, na primjer, imate... Sad ću vam kažem koliko ja imam. Imam tačno... Imam negdje oko 900... 1000 kontakta, znači 100% imam 1000 kontakta. I sad zamislite kad bi vam se svako tako stalno online, offline, online. I ima ljudi koji vole se izrazuju tako, znaš, da uzmu 5 puta uđu online, znaš. Kad jednom uđe, ono prikaže da je izašao 5 puta. Pa to kurac više. Pa, eto vidiš, ja sam vas sve spasao sad. I ja sam srećan zbog toga. I ako hoćete nešto da mi komentarišete. Baš me briga. Inače, zovem se Šone, Ludi Šone. Ako hoćete me adujete na MySpace, Facebook, kucite Nenad Šone Marinković i možete da mi... Opa!
I tako. To je to bilo. To je moja kosica, da. Ok, drugari, vidimo se, sad ću ovo da izbacim na YouTube i boli me kurac. Peace and love in the hood, you know what I'm saying?